Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan tunjukkan the whole concept of takaful presentation. So anda akan belajar role play, cara-cara membuat presentation sekiranya anda berdepan dengan anda punya bakal klien. Apa yang anda nak present? Apa yang anda nak terangkan? Okey, jom sama-sama kita saksikan. Okey Zafran. Alright, so dalam financial planning, dalam pengurusan kewangan, okay, ada 3 elemen terpenting lah yang kita kena tahu. So saya akan share dengan you, okay, apa 3 elemen ni lah. So kita panggil sebagai wealth pyramid. Okay, wealth pyramid. So dia ada 3 bahagian. Macam saya cakap tadi, ada 3 elemen terpenting lah. Yang pertama, yang di bawah yang paling penting adalah wealth protection, wealth accumulation, dan last sekali wealth distribution. Okay, so dalam financial instrument, okay, di dalam kategori-kategori ni, okay, protection, accumulation, distribution, so dia ada financial instrument lah yang terlibat. So sepanjang Cik Zafran tahulah financial instrument apa yang boleh bagi protection kepada kita. So dekat sini sama ada takaful atau insurance. Dua je, memang tak ada yang lain. Untuk accumulation, yang ini common ataupun biasa bagi kita. Biasa tu maksudnya apa? Contohnya macam you pergi bekerja, you ada gaji, alright? So ada gaji, you bayar komitmen dan selebihnya you simpan. Bila you simpan, apa you punya target? Apa you punya purpose? Of course you nak beranakkan duit lah, nak banyakkan lagi you punya duit. So dalam wealth accumulation, ini common bagi kita semua. Sebab dekat sini kita boleh menyimpan di tabung haji, okay, ASB, unit trust, okay, ada orang simpan gold dan sebagainya lah. So sekarang pun macam-macam, kripto, okay, ada orang main property dan sebagainya. Okay, itu wealth accumulation. In fact dekat luar, ramai sifu-sifu yang keluar duk mengajar kita. Okay, duit yang kita ada, macam mana kita nak beranakkan, macam mana kita nak tambah lagi. Okay, supaya duit kita berkembang. So itu di dalam bahagian wealth accumulation. Dan last sekali, wealth distribution. Okay, maksud apa wealth distribution? Satu hari nanti kita tetap akan meninggal dunia. Okay, betul? Macam mana pun kita tetap akan meninggal dunia. So macam mana kita nak distribute harta yang kita ada? Sebab bila kita meninggal, kita hanya bawa 3 benda. Doa anak yang soleh, sedekah amal jariah dan juga ilmu yang bermanfaat. So apa channel ataupun final instrument yang membantu kita untuk kita distribute? So that dekat sini kita menggunakan faraid, okay, wasiat, ataupun macam sekarang ni, yang dah famous sekarang ni, salah satu channelnya adalah hibah. Okay. So bila kita tengok di ketiga-tiga ni tadi, okay, macam yang saya jelaskan tadi. So dalam banyak-banyak ni hanya takaful yang ada di dalam wealth protection. Tapi saya nak jelaskan kenapa wealth protection ni sangat penting. Kenapa dia letak di bawah, bukan accumulation dulu. Sebab, okay, contohnya macam kita nak buat bangunan. Okay, bila kita nak buat bangunan, menara setinggi KLCC, 88 tingkat. Right, so apa yang paling penting? Yang paling penting ialah dia punya foundation, dia punya base. Okay, sebab kalau base tu tak kukuh, base tu tak kuat, so of course, kita tidak boleh membina bangunan yang tinggi. Silat-silat hari bulan, baru 1 tingkat, 2 tingkat, roboh. Sama juga dalam financial planning. That's why wealth protection letaknya di bawah. Because ini adalah base ataupun foundation. That's why amat penting dekat sini untuk kita memiliki sijil takaful. Sebab the only one financial instrument yang protect kita punya financial, all this financial ialah melalui takaful. Okey, seterusnya, kenapa wealth protection ini penting untuk kita? Sebab hari ni kita yang pergi bekerja. Okey, kita bekerja, kita berniaga, macam-macam kerja kita buatlah untuk kita dapatkan income. So daripada income, macam saya cakap awal tadi, kita akan bayar kita punya expenses, bayar duit rumah, duit kereta, bayar pengasuh anak, beli barang dapur, bill and utilities dan sebagainya lah kan. Tapi persoalannya, kalau kita sendiri tak ada protection, kita orang yang pergi bekerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, yang orang kata nak menjana pendapatan, okay, nak dapatkan income, kita sendiri ni loose, tak ada any protection. That's why dia berbahaya. Walaupun kita ada banyak simpanan di sini. Kenapa? Okay, saya bagi satu contoh. So, you pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. And then something happen to you. You berisiko. Risiko kemalangan, risiko sakit dan macam-macam lagi lah kan. So, kalau lah hari ni kita tutup cerita pasal takaful, kita tutup cerita pasal wealth protection.
Okay, sebab you hanya memikirkan tentang nak simpan duit, nak banyakkan duit. Okay, what if, okay, katalah tabungan haji you ada 20,000, okay, ASB you ada 20,000, okay, unit trust you ada 10,000, okay, so you ada simpanan 50,000. Tapi what if you pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja, and then one day you diuji, okay, ditimpa dengan risiko, you dah tak boleh nak pergi kerja. Kalau hari ni you tak boleh kerja because of you kena buang kerja, itu tak ada masalah sebab you masih sihat. Maksudnya masih sihat, you boleh pergi cari kerja lain, you boleh cari peluang lain. Okay, you boleh berniaga, betul? Tapi yang kita kena consider, bila kita dah tak boleh bekerja because of kita kena penyakit. Contoh, okay, you kena 43 penyakit kritikal ataupun you TPD, Total Permanent Disability. Dua kemungkinan ini menyebabkan you akan apa? You akan loss of income. So dah tak ada income. So bila dah tak ada income, apa you akan buat untuk survive you punya life? Kalau you sakit, mungkin you boleh pergi hospital government. Tapi macam mana you nak buat, apa preparation you sekiranya, okay, you dah tak boleh bekerja, dah loss of income, okay, maka you kena gunakan simpanan-simpanan yang you ada, betul tak? Okay, terpaksalah keluarkan. Walaupun you plan, simpan duit dalam tabung haji ni untuk you pergi haji. Okay, you simpan duit dalam SB untuk you plan for your future. Okay, nak beli rumah, nak beli kereta. Okay, nak berkahwin kalau yang masih bujang. Okay, dan macam-macam lagi lah kan. So, bila keadaan ini berlaku, okay, besar kemungkinan you terpaksa gunakan ini. Betul tak? So, kat sini simpanan you akan habis. Sebab apa? Macam saya cakap awal tadi, you tak ada any protection. You tak ada takaful. Okay, sebab you hanya memikirkan untuk simpan duit, simpan duit, simpan duit. Okay, so ni sekarang saya akan jelaskan okay, macam mana konsep takaful ataupun macam mana takaful itu berfungsi.